including Greater Accra, efi sukunsem, efi nyumansem, na wiasimansem. Sometimes ya na ye kan ya mana yese ye Ghana asem. Chese wiasimansem. Ne no to say the president aka Dr. Baumiaka informo enche de enye de. Nyamisi kan okore. So as a regional minister, my appeal this morning say Mr. Ghana my yemfa nye politics. Ne mu yemfa mpaibo enka ho kakra isan say ya nto yemwo na say ya nfa unyamesum amfa nka ho ebedumre bi no. Na ya nkasa ya se kunu na yewo mu no. Ahenkan FM Nipa wote ninkai aya enkrapupuni matom sofo aya woni bonyamfo Henry Cote na wasanso toaso biamu ana wabo amane echrebu se empembe brega na hase yatiatia bisa wo mompe sapasa asamuasie na obi kwakwabu sabu yase atia bisa ne agro no ene abade de adoso pa sa atia bisa ne de o Ghana fo bia boamfi taduku ya wono mwakanka som de atia bisa ne agro wabonte enti asem ne wo mumbusa no ane mote dase abrewa no mama mokura so chokro do bechen ayi entontum ya che na hyetuam wo bekasa kasa onso ade ne sane etie no wonim enti wose nkwofo bi ahyase ya mokeka sa aya onimonyamfo Henry Cote kura yo yankrampupuni mantam so afo no ni dibre no ode beto ni dibre no kwana nando dan kwa kufu ado so wo beji afri ne se no so boyo boy Sapa so ono de ni dibresa aya enkrampupuni mantam so afore de beto se da bia bi nsi da ebi nsi da baku say ana afen so no se ono nso wa boniti mu prosa adwuma no wode ba beto fam de dabi enti akeka ne enkoma hodro ye ne na mframam ye bi ka say papa yi kane no operation clean your frontage no wonam na nse ye ntene nka bia no so obo adwuma papa penti se wonte ne nka se bia enkwofo boni di huhu te se kane no a enkyere se ne dibre no wajai ade ato woto ne sabso bia no wo kye se wo ka kire Ghana fo nyina Daniel Mangara ne cho ene ne zigizaga wo bibia so ne mbawura mu nka kire wo bia se eye onimonyamfo Henry Cote ya wono a wo ka se enya dia se waka woni timu dampo se adwuma no obejai anaso wodi dibre ebeto ena wo se na nado dan kwa kufu ado so emfre no mo na mane se papa adwuma wo ye no enso mani ntifato anu nti wo se wo sra ye papa se nkofa wodra ene na monte ekeka kansam fiafia ne ho no efa ono ne na adwuma wo ye wo se wo munyae esan se aban no gusua wo gidie ne arehemu woni mu enu nti ono so behwe sa gidie no so na wono so ja atoto nyoma aboa ma omanche kire ne epese akonanim no akonanim titu ene enkrampopuni mantam Minya sebi mprediasa na me ko abroche kakra na me won ye si mare tabana nti afi na de no mu ka se me si mare zai me de me ye me regional minister adwuma president ama adwuma president has not given me any indication that he is not interested in working with me anymore, and as far as I'm concerned I am working and I shall continue to work. Nipa woteni nkai ayankrampumpuni mantamu suafo ni monyamfo Henry Cote mrahye bjoni ma de hye won sewom ado agiru wankrampumpuni mantamu odimnyamfo Frank anodom predi atudwa se owura lankojo kyerematen ya no yo suafo a ohwe Ghana adwadie enifidi dwuma so Trade and Industry Minister Emrei ode ne krata akwakoto no so onya adwuma ni impebie nkawe Osam pese adwuma ni biem no kwagwe ni nyuma ofro bi ti ode ne nkrata akoso onye se adwuma ni biem enu no owura Frank anodom preche se owura lanchamaten a ene ewayi ni ti pre tsasabi owa edin so hia gunu so opra ne ade aba denchi ni mu na opiti wo fom no ozisa wa pay abra no owo so se osoafo no na oye chairman ma economic subcommittee on cabinet no chairman e was a committee so na so abibia free so de krata koyi okoba bia no kasa aso ye campaign o kasa fa no ho a no kasa gba kutia kya Dr. Baumia ozisa kutia na obo Dr. Baumia ebo na bawo sai ayi committee no ona na etua no economic management committee no ona na etua no ne sansem na okeka no ozisa no mani na onyaka ezan so no so na ye ka wo matutu sikasem ana wo so mo hwema sikasem gina yi a no owura lanchamaten eka ho bi ti onimnyafo Frank anodom presse asem ne kwade ye kan yantu sabi sanso ana twene anim wonum na so obɔ nchen a echikura o so denchi animu no na ejegon enu nti o ka ni pense
owura lantramatin se onenam no ye campaign ana obi bia wayi ni ti peso obegina tu frank ama NPP amanyoko no se ye onumnyafo Kennedy Japan se ye owura kotwa free ye se ye owura adenimo ana obi bia peso obeye frank tu ni ma NPP se obi anam ba bi yan campaign wo mu yi Dr. Bawumiansi nchen no obi ahene kam o your campaign va enkobo obi gumbe enkoka sentia obi titu ni owura Bawumia osimo obi anye campaign tia no adenti na your campaign na okobo obi gumbe okose obi ose anu de se wom ye somo ni na ndi ni ye kura sanse sikasemo mo ka se Dr. Bawumia kan bi na ase no owura lanchematen so oka hu bi to oboso na omo no ho so bi owura Frank Anodombre ni nsemni EMT, crime management team, any constitutional basis here. You can't trace to any portion of the Constitution, but you can trace cabinet to the Constitution. It's any creature of cabinet, more or less has a constitutional basis. You see, and I'm not saying any aggression to this. There's a clear distinction. There is economic management team, which is EMT, and there is a cabinet subcommittee on economic cabinet. It has a cabinet. The cabinet is based on law, the Constitution. The head of economic management team, look through the Constitution. The him from the world. It's something that exists, but any one can start weighing the two. But Baku was saying Baku. The American say no. Obiango any campaign. Obiango can answer. Not Obinya dream set the current economic challenge that you face as a country. No, the person will attribute everything to Dr. Bawumia. And no, the old yesterday. What you mean catch him to Dr. Bawumia and run your mind down? That would be most unfair. Owura Frank Anodombre ya yemra shebjani ma de hye wo nsawam aduadiri ehon mu fiti enkran na odi metina de bansa oma o ba beti dbt say nsawo ba ya poka sama sawo debero mana ana media sansam junction ebi wo nkutu nse ha ni na agu no kran so na Owura Frank Anodombre san to aso ka biem se Africa ni kutawde ba no danima NPP amanyoko no former communications director Owura ya boabia samwa Owura Frank Anodombre se he papa yi e wo so kana no tum se kotwere o so Owura ya boabi nya din na okasa dodo awakasa sa azabro na no nda twede nsu no bedie enti oka che ne aka che ne kira se so ntumi nya kasa bebebe na so okasa onya so okasa twi nkrofo e bon nkrofo din bone ene de ekeka no o sititu Owura ya boabia asam akogya ba bibia na okasa tia Dr. Bawumia ose anu se mfa so bia ni so na mum de huhia wo so ye ene se Owura ya boabia asam ntutu na namon ye ondan suban padi on hihye ne nneoma ye sade be ya adanta abetompeso so akunya no obesan age ama NPP amanyoko no MPs may be support you be tabi your MPs baby you be belong but as some are you why be kind meaning nyadwene because se was subo bi ese de bo nipa bi wa ban mu a and any year lanche matin film when ye because you see that economic management committee subcommittee nipa be aiming but he is the chair why be meaning ni problem there why be Mr. Adenta sitting here into yes robo modern we Adenta sit in my if you focus on identity on Jimain, that and I mean, a party in back for the two TV sorry, Pepe. Now one can say, okay, media media is a young Tony that date week. I am about by year. They are shady years or so now. Ye baby, and I can say, I can say, you and no, you know, the young Kaka and the credit. Young share, the young fair name, Tiho, the young. Adishma mo penyina mutini ni ono na yemra shebjani ma adehye wo ensawom aduadiri ensawom baria pokia sama sawom ensawom baria pokia sama sawom badabako emi nkomon ko chana mako ono na yemra shebjani wo no mo onumnyafo Frank Anodombre Ebusia yankwa yanim awanu no sia kan Kasiebo no emu na wodo wadwenkyere ba 0594841044 0594841044 ebekenkan ede amount communication team member ba ko nkita wodi ani ba ko a Waka National Democratic Congress any DC amanyoko ne ho eye lawyer Chumberi Madia Tudra ya wo ba mane echem se ade bia ba fia e wose ye hwehwe mu an ehunu adekura de bai esanse ya see there is no smoke without fire ubekwa na ba bia wuze kumu a bisem ubekwa no obi aswoja wo baabi
enu nti na ede bobobobo no enu nti wose baabi a Ghana ya ba beduro yi ya wie samu ako na adu ni nyina da eya ade bi aban no anye ni ye enu nti na ya ba beduro baabi a ya duro no na wose sesei ade ba ko a ekoso wakurom hankasa ba ko ye kan eya domestic debt exchange program jumedi aban dia ba so wo behwe no watete nkofo bi sika so haircut yamri bi ose emba no afedi ya ebo ya abakura nkofo ani afekire omo aso omo mpene enti sa domestic debt exchange program no wamusia no na ebeboa ama IMF fo ya ni omo hyehye no akona nim tote na chese ye ni abre si ebetua ye ka enti se DDEP no se ekwaye na chese nkofo mani abre papa bosia na chese IMF fo mapia scan krom ato ya account mu edi amaye na se yenya ye de ana na nyenze de bayire papa ewo IMF enti nanu ada ye hu se ochiman pia si adoshobo gaga premai wane na nam China fo so se munka bi maye o munka bi maye na se die Ghana fo ejina kono ye tempenten kwa ye bre enti munka bi maye na IMF fo si emfa yesika na maye na anu kro ko Europe anso kwa pa achewa enti chapa ne die chese ye guso ya bepa wa mu a woma bobra kwa manim amayo makwa manim developed countries no ye guso ya kokwa mo nkyenya so munka bi emfa maye na sa domestic debt exchange program no na lawyer chum very much say ehon kitawudie no ankoye na afa kura Ghana baby ababedro no a siyasa kwa IMF ho nchen biem no eyade ba ku bi miensa bi aban we na watesoro won hyada nya na dwene se wo pebra bi abo won pebra bi mo se Ghana yesika no ye bekura ni ye sikadie fun tantan ye koso okurom ha no wo metwetwetwa mo nsam so na ministers bebrebe deputies 3 deputies 2 wo metete so ye no mako no wo sesa de no wo monyeye no eka hu bi papa yenti na Ghana ye hunu yasin mu ne ye frantoma no woto ne nsam so bia mu anu oba manye chem sa ba we so no utu ne fo wontie enti yase wontie futuo so akwante ade akwada wo so ma ne maame ndanso minue bentu akwada kete boge bentu empa wotoda de bia besa bentu esansa wo jehwe omunim so yare ni yesaw fu na wudigum enu nti wase aban we nsonson so wase o ma Ghana fo ho nto wo mo na won to to nyo mayi a ne debt exchange program no so enya ade so wo so bepene ne apene echina wase aban we ntie hwe di onim ya ne se waka wonye utu ne fo no wo posa ne baby kika no atitini ya ne de enti wonte hwe wase say kan Chief Justice Madam Sofia Kufu wonu pode wanhwe se president so kura pode Kufu wase ade ne baby ada no se wanfa nto a efiri to enu nti wase kina sam na kache na nado dan kwa Kufu aro se name ye na ye name o na so nioma wo ye emwa debt exchange program no enya de se ebeboa yen enti wase ba mi kwa kan asem we so na nyenkofo bi atwo ma no tentente se vampire kwankwansani ano se atwa fiamo ano an wo mo ka no mami wanya ne ye gabi o cheda ko na dikane wo mo anya ne na mami we pa wase mami no ebo so wo kan asem ni yesan se ba bi e duro no ya du boom enkofo bu won mo depend on sa ade de bi omo da sore dwene ho ayesa wo mo bond wo makwa akoto ne ho poporo ya wo mbenya edi akoto aduro aduane edi bi atua eye school fees enti akobasa wo ji ade na firi nsam a wono so yeso wo de ani eka de ani eden na eka wankwa ka owo ankwa ye owo onyo hwe wodan baabi na nso dan baabi enti wankwa ka owo awonyo hwe enti wodi ani brepa eneka enti maame ne nsam na wo ka no se aban ni enti bibi papa emfiri mo na wonyai se ana maame na nsam no ka na enye ana wenya wo se sa aban no etie enkofo ne nsam a wo mo ka no o Ghana beko na nimpa na sa domestic debt exchange program so no ye behuru baabi ade ne befa wase Madam Sofia Kufu kura ka plain sa ban we ye arrogant ye kunkuntan dwani ahanta hye mu ma enu nti wase so mu ja arrogance no a ebeboa won papa mo man so akonanim. You are here because of recklessness. We got people who are prompting us. One more ye bobra wa man musika se mo mark ye try say koyi na say won koyi
taking it the likes of the World Banks, the likes of the IMF, that day. One more boy, you could confirm baby Abasinko. Swan TNT. Panisa no nyɛ ngoma tikopo ɛno ne aban tikopo ne a yɛ te ho a ɛna magye nsɛm a anwa sɛ yi na wo ga bi na wo betire ma kyerɛ maame a ɔno ayam nanimfo years even older than your age abɛ Supreme Court judge say ɛyɛ voluntary na ho pa na adwan no to ɔno again Gabby said she erred because she didn't get the basic appreciation of the issue. Which of them what did the woman err though? Is she wrong for saying that the government is arrogant and very disrespectful? Is it not true? Prawutin kai ayankita wunye ni bakwa okasa edema NDC amanyoko lawyer chumperima NDC amanyoko for yana kase communication team member Ora Alhaji Naziru openyini say debt exchange program afia kan wasem ye ano no so chana adwen say de aban ye asesabi onani da bibikasie bi so na ase omanfo no ho do ne se de abra oba be pretumi no mampeni na nadu dango kufu ado ne MPP ne na mantwa na nadu tumi ne obi kwota na yewa ho difufuo na oba na nadu tufu atu ne minimum asabi azo bia wa da me hu no tunu ham ni na ye tumi ba kwa na nadu pentia odi sabi o mampeni na nadu abra oba be petumi na wo fufuo na fufuo ukona so obi wo fu oh mami so ma me ba ma o manfo no me de ba me ba me ma ya hantan mami wo fu ni ma na waje na tim na do awo teze ose na do ba no corruption otutale na why enzo na mampeni na do ba be his excellency corruption no oh my god otupe enu no no mpa no mo che no enu opekura no mo pa che no teze say the woman been experience papa and Alhaji Naziru che say aban e woso kan hu say that bi so oni on ma din be no ma fo be bono na sabi onipa nso de ne papa mu nka so oje dimpa echen ahunya John de oka cho mampeni na nado say eden na ya pa so bia ahwe nanim fifire abreti se bia post ni bia CK love say na hepentin kwane bra obre hebra obre won potamia say na wa bra na se bia wakona ho megem se post ni not ni fie na ne pension pay kakra aban de be man kakra no aban se me kwakọ tabiri size kan bi nti osi aban ni yemu nhye no so obi anyi a okona ho megemu ododo ontumi nya adwuma sika onya no simi kwakọ gibi osi aban ye sande na ntrimo den papa na osi de akoma aban ye sani na say ono no enhyehya wo ne wo ma tonton ana omukuta bond holders no enhyehya aban ne wo mo no aban no abumra no so wo bu nhyehyɛ no so ezansanya san nhyehyɛ no ne wo mo kɔ enti e wo sa aban tu no hofo na pra opre bebrebe opre ga no wo mo hwenyae aban so any pensioners ne Ghana fo nyina wo mo atobon government bond a contract and want to me meet your obligation in the contract o duty and as ne wo say wo ye e contract no wo want to me anye into what bridge contract from day one MPP aban ba aban mu one contradiction to the other wo mo to me kasa na nanum ton na wa kasa akira na wa ye bibi foforo enti gidie eni ho ma Ghana fo wo aban we mu so even so be broad consultation then or the broad consultation in a lack of integrity you know mampenyi ankasa tu no numpo akan ye bond ho nsensem ene nyoma esikon ono de watena se ehunu se amanfo bi ahyeda ade ye fense propaganda ade wurawure mu tane be ya wo mo se bond ne ne yakika ho no aban empese obetua na aban betua sa ade no o mampenyi ankasa na numu ebie na numu ton obetua obie ni wa ne sika beda ho ne yakika obetua ni nyina ene nyoma ekoso no aban entumi mba out and in all the contradiction from e-levy, from whatever they have done, from you can even go back to the total. Ask yourself, say, Alhaji Naziru ene kasaya no na osa to asuka biem o se kai walai owura gabi o chire daako papa ede na opajire se kan chief justice madam Sofia Akufu wan kasaye se adentina oyi aban se obehwehwa wo mo pension pay obehwehwa so nti wo mo kokase mutu na aban agya owura o chire gabi daako se wan kasaye ena Naziru se hwe wan kasaye sen asemo kan ye boni be ne wom Osise ni wura fi o kai no abra NDC aban teso ana ensikasem wa ye den no ochi hene amocho foripeni o tuni mante gumante ono angasa diani mu se mo ba be demonstration wo mo ye yempo se nioma bi nko ye sikasem wa ye den
ti wo mu ye demonstration ta dentina nei kane chief justice madam Sofoya Kufo enso abane bibia enye na o kan wasema oru ochiriga bidako kasatia osi asema o kan no onya na madam no onya mfumzo bia. Why is it that aban we ya na nado dan kwakufo ado ni ba omi ada no omutumi kan yo mo pe bia ye bi omo ye bia omo ba omo ye different thing bia ntimi. If you take the issues of Gabi Erezi, I mean, I will not fault him if it is the a position of the former chief justice enti and I no wenya a statement na somba ko kan and say ade a oye no e kire say onim ne a oye onim ne e kwaso like oni sa knowledge no sa adwen no. Nipa why chief justice da onim ne e kwaso wo man nim abra ono ne sika ode afiri wo a wontumi ntua ya wan ba ne nchen kran sere ne se mintumi ntia ntia be ne den. I will not blame him. But metumi akai Gabi da be ochire da ko utie mi a obi biara o tie mi on kan kire Gabi ochire da ko se emra oche hene LED demonstration e watch oche man no na oche hene onim se governance emu yedin and also oche hene de because the demonstration no was against the NDC government and the eku dem chief justice be demonstration against MPP dia enyeku. We a communication team member man National Democratic Congress NDC amanyoko a wo mu chinye ene yo ma shanso de na wo mu nchianso eyezu eyeza oka eyeza no nso agiso eyezu se oka zuzu no nso kazaza zazuzu no nso zuzuza Alhaji Naziru Ebusia yankwa yanim ewa Kasiebo nimu na ma yendi dwa ansa yatoa so. Jubilee Hospital say yanka cho say ne hu dodo wa bra na wo mo enshow kama enunti say we yare no se ne asitie bia ukwa wo mbe show ye pa ne doctor fo begina so 24/7 apre wo nkwa ede amount ti say wo maame wo ba wo papa ti say yade bia fa ko stroke o ade yan wo de kwa wo mbe show kama obu anu ma say enipa etrimosun enunti mepɛ me nkwa mepɛ sɛ nya me privacy mepɛ sɛ obi abehu me ntwo ma bɛka sɛ asumasi na na den eno oda hɔ na bu ayi nkrampan asumasi a na wɔka obi nka bie ɛna hwɛ na ne na ka wɔ mu obu a ɔmpɛ saa ti wɔ yare a ɔmpɛ sɛ obi abehu no na ɔkyena nkɔ wa keke kansam nani asumasi eni wa yes skeleton eti privacy die hia panti oni obekọ na private rooms so wo ho no mani wabomu na kire wado so wado nso na kire wabomu na chese usi card kakra wa ho de ne private room kama na ja oda ho eje arehwe ayi aka ne se lab papa wo ho laboratory ebi wo ho ntimaka cho se wuni mo blood group akọ na ko check obi wotu ya so onim blood group no onim ni HIV status chese nuan se wo bogumu botuam sa mesro customers fo no ya brano me kan ba ko wa pagya ne saze o ya ne saze customer association CEO na Kasabossu pagya ne saso ne de o test kit ne bi kura ho ntia ne o ya no a check o ti mesro u botuam no na wakwa akọ check ukwa lab no enioma wo hod mo de check bibia sugar level chese bibia obu osema koma bo me peri mpesa me check me heartbeat omo be check ni na temperature chese bibia omo be check e di amala lab wo de sebe bibu okra se kodwo so bra kwajanan wanwajanan ya hwehwem kama na ya hunu ade kra etete wo hospital na so mu ni lab a wasem o ya pa ya de no be trotro enro bebre so ne enfa kwem pharmacy wonti nya fe na mpaboa bi a hye waja de show maame wo ba ukun wo be twia famu ania achemu danzi gizagam wo be nantia de ya opedurator da bi enye Jubilee Hospital wo mo pharmacy wonti aduro bi abi wom tia ne tetete no akoto na wokọ antenenta wo yo ba na fa yafu a ko Jubilee Hospital na akura na yenda no emfamba nti akwada bu on mo da yafu no atimi so oba wiase akwada no no nonsense sebe one fan ya no bone a one fan ho nchew kwada ni bu wo mu dimo no akwada no wamma no a wada yafu ni mu no etu umesra wo pese ohun akwada ni status na nim dia wade da yafu ni mu a ko Jubilee Hospital ultrasound machine no
Wa mo be check akra bu anso atimi se ono no ubo na onfiu uti na onfiu onkan na ni nyina mbe hunu se oba di oye boko na kwada petre no kan na boso no ye se wo se we di obasa atwe pa obasa atwe enu nti ultrasound machine be di sa adwuma no e di ama wo wofu a wonyem no mesrawo edu se wo kwo wo nso akọ na ye nje wa wo kama takra ni ye mienum yensa enan a nya fe na ba wawie be ka se wo ba na yira Jubilee Hospital for the way ebi nsi woda kone nam ya no ma chiri banchiri nurse fu ani bi kura omo no wa miamia ni phone so miamia da bi enye Jubilee Hospital ye wo akwada na etu a nsa ka utu uko fie eye tre a nsa aka tre no ba ko so ekomepe na wodi iko fie mesro memma no a prostate age mu ba bia boso mesro ade kura papo na mu kura no ebi ntimi mfa nya hu ene ubehunu ochina Valentine Day nkofo nuom omo beno numa kwom video so e obenum de ko ba nyina jiri ka jiri ontimi nya hu mesra kwa ni enhwe u baabi ma wo ye be ma na prostate yade no anje wa moso ne de papo tumu a bafo ye betwiafo wachi ma no se ma na aba no mercy for the cripple omutrimo de papa ma ni bitrimo de ti ade no kura gina so na ja wodi bo wadwuma no kura mpo otwiafo wachi ne ade papa tumu mesrawo me kan obi abone nsem te yenso ya wo ho ya de papa tumu yenso ya wo ho eti mesrawo kwa Jubilee Hospital na machines na egu ore fan hwehwe baabi fa ma obu wonu mu psychologically ohia enkyerɛkyerɛ obu wonu mu a obi abon obi atin obi akasem ya chairman bu afu pa temperature no kosoro mesro wo kwa ebe kasa che obu onso a wakoye test bi hospital ankoni ye menya diabetes menya HIV menya hepatitis B na ne ma hye no mesro Jubilee Hospital safo na ya chi wo motranase esaki wo kama wani ya akoho na clinic wo ho no mo ahwe ani nko a kama diabetes and hypertension for no mo so mon ko fiada na pa bia ya kire musania mu bedidi kama ya de mbatu aduro so kanti wo honti nuane papa na wo ho no maja nuane papa ya de enuama papa na ye nya keep ibi Jubilee Hospital mo kanti no insurance ye adwuma ankurankura de ene aban de wo ma kira kwai wo da boabo kwantempo ne so Amanta Sam Swane Swa Fre 0244 575799 0244575799 and 0241 784645 0241 784645 B Plaza Hotel Bimpuma Plaza Hotel ya bia ya ho bia ye epa cho se odi owo bo dan ni mpotem abedi dwumasum bia se ye se ye dwumadie bia e bia dan wa kwa atwe timu pe ba bi ade aho na kwa manimu nyam enkoto ensuom se tam pato ya fa no ko B Plaza Hotel sanse onum se de o ma hye nyoma no eye standard manipa da sani so ntena onum ti so enipa da sani a evivre tu o moto mu nko ade a o wato adi na pe ba bia bedam osomadwo ewiase yase se sabi obi beboa mu agya nan enti se wa to boa yo timba do se obakwode obi fie amna ko bubu ani nchie na obi fie obekona ono ne ma ne nabusuafo na so akopie so dabi oyaze o ade achinya me ko dabi enye sa anadwono nkonim de besie ti koda ba bia wasum bedwo na to bo da jeja ho ti se de ote backseat okufo basim na daye obia nya kayo kame eduane obedie baby opaka oka ensu obedware eye B Plaza Hotel Bimpuma Plaza Hotel into odan ene ni potem de akrobeto baka cho so ko yendi mpo na pa baby adwo ho me no ato akwantu so a baby wo so okoda eye B Plaza Hotel ti hono de ukwa na wakọ biae pa odaru mu se mu ye kobi mpa baby aye nhyiamu efa wo mo odan efa nipa duasa air conditioner ho projector ho timu din komo a eboa papa Fre B Plaza Hotel ana hwene kira kwan wa chemo dan otra MTT depot station na pe onsabe nkum so ena obe B Plaza Hotel 0249 855 396 0249 855
396 and 0243 118 500 0243 118 500 a B Plaza Hotel. Afibia ye Divas Day na womudi no ojefo bosome ne da etoso dunai ochina ene ye ojefo bosome ne da etoso dunai ti ochina eye Vals Day omanfo bi fen chocolate day to omanfo di chocolate be ye nyoma papa ye be chebi ye be dibi ye be tafri bi ene de keka ho na ocha Vals Day no Ahenkan FM ene amanso asene across ne mpatem hotel ba ko nso a ayini tu ho no na ho de ho boso pu park car park bar kebab popcorn edan ye dan oh eyi Briefland Hotel enya Ahenkan FM akambom Vals Day no ebro nyambo ochina enime no otwe kozi se o ma me be fro sama bra be joba no risun dodo avre amana aduan no nimen amana aduan oba bi nso akola bone papa oye ndan obesu timpato se oba ko na mienu na miensa okọ anu aka se oba no isu abekofie so on wedi a ye no utie ma ko isan ma chi beduru ana wa obebre se mi kofie ti ochina yenhia e B Plaza Hotel Ahenkan FM adwumefo na ye gitwi ane trada yenya ka akra trata befo aba ye na ye born mo efiampofo mu na ball life muna mo ball life o se say ye na ye call life ye na ye ko Briefland Hotel life timpacho ya no wahia Ahenkan FM adwumefo ni na wadaru ma Briefland Hotel ewo Achimmanso manso ayi Presby school no na chi pe na Briefland Hotel ebutu ntienhia ochina na yenji ani nipa nso ye den ebi muso be jo mani wodem ebi muso be jo mani wodem unse to de bia wa nkwan utsenase the system na vary the system varies nanu so brofo ya me ka brofo ya munya na me ka brofo okay we so ya fantini po fantifo brofo so de kapa ampa the system varies so actually say when you are there abu bofre give it to them when you are there and sometimes you feel like crossing your legs in your chair watching movie you just sit quiet and look for some cube sinks and sip small cube sinks and also yeah there and they blog non papa no the drink and then so go no sa na friend other word sink even other word cube sinks just prime couple of fire too so until there either you get your cube sinks or you go to Briefland Hotel how party ya okay awofo akwankyere hu hia me pacho ebutu ami meyi unya mfie dun wodwe a efo aso ma cube sinks abo mi ti o cha Briefland Hotel there ho be dane abutu ye be gi ani ye be gi ani said yesu mukuna ye tini so ye ne fefefe no ene je bredu so ye gi ani one abeto chocolate amano ochina obi am fan bia onimi bia you just approach me hi this is me I'm your fan kwakwa ni Kasiebo so I just give you yeah ochina djuma di obeya no oh yes unya approach me hi hey oba na be ma obia okay obia mre wa na se nkatesi emra ma ho na bro we won man abro we swago okay we swag anka ana oba na bi oba dress it akatesi anti ehu no o dress it akatesi ade na ani una betwa fa man munya mbeto pu ni se okay mene mama da meda say mene papa da meda say hey mene mpena da meda songo tinki ganje Ntra make sa ha say part we na nyama so oba betie bia ba a che oba da na enti abutu ami me awfo ngoda ho hia obanya mfie du watwe a twini free radio no akusi onsre krobe mo asre no abusua ma yenkwa yanim ewo enumre no
no Ahenkan Kasiebo nimu. Edem Managing Director Yawano and the Dabog Oil Storage and Transportation Company Limited Bost Anwo Eye Owura Edwin Wadia tu dwaya waba manye echiremu se edina aka ho ne de mintimi mmo Owura Edwin asemwa waka nyina ne se wasra papa ye se enwoma bi akoso ene ebeye na watwemienu miense ne enwoma bi akoso wo Ghana ha Nina aye gold for oil policy aban bi edi aba ya aban no ya his excellency Nana-Addo Dankwa Akufo-Addo aban wase wade aba na eyade sebebua ye papa one mo mu di farm go hu dwade wo mu nim ye papa se gold for oil do ebebua manimonyam ewo eya farm go dwumadie hu ono ejina ne naso pintin saka pintin what one nsem so no Owura Edwin kyerese good for oil no a strategy a ebebwa ye pa yasese o apply a na ambwa fashe bi udi she bi na mia fashe di na die enu nti abana hunu se e wase wo mkeka nyoma si ani ye papa na ebwa ye ma kyese fango hu dwadie no e kwa nanim ti na ban no de ahye di no ene ye ndi nkwa wotwa ne nsem so biemu ana wo gba mane etese mu se empembe brenu ano so mo kwa akodi fango hu dwa bon se pumbu won mu atoatoa epumbu won mo obi amio ubewom kwekwe chense kwata wo boden nsem ubebomu aminua obi ni won mo wo bebio nanso se ya di god for oil no bebo wura mu a ebe ma Ghana fo mu ayeduru enti apumbu won mo po a wan kasa kura wumbom udru hwa ne ya bie ne banga yam tafa e de amase bafo wuram na tu shemu na chese nyoma nkonko nanim nkonko nanim ha anu ti ane antese no atadufo wa bog oil fo ne de chese wonom ekoye nyoma akoye ma mechira boss fo no wase anyoma ekoye papa ye e de ma wom na woto ne nsam so no wo chese sese kura no ebe magidie ewo boss to dwumadie mu no akonanim tote anu nti nkofo bia ne na manche branche ekeka se ana god for ayo ne mpono ayesi one time aban no pese wodi sika wase anya nokre baako say sa aban no pese wodi obi sika da bi god no ya wo bebre ena no kra watese akwa bi ka se adenti ama brofo ni emesi dan ma ye ne amom god na chese sika ewo kromwa ene sika futre empempra de ye wo bi papa ti obi timi asa adwi wedi etu aban no fo de na chese bi wo god pa ti sika so pa eni to so ye nso de sika no so sani aban no be so sori god no so no de makwasi broni ma huma ata so de ebemu a ebebua ye papa no anyoma akodie bata trade kane no agya wo mode ayi anwamba omso yaje ayi mereke yaje sadi yaje cement ba so fa kuma santifo no won o sidan it was enwan ye se betrem dia ene eye pa. Hopefully this program will help us solve some of these challenges in the long term. So hopefully our credibility, because initially we used to have open credit accounts, suppliers, and open credit meant that they give you the product while you pay them without any instrument. And because of the past, we abused it and we went into debt. And so we lost credibility in the marketplace. We are restoring that credibility. And we believe strongly that this program, when it runs for a while, will give us that credibility. So I believe strongly that as we deliver this mandate, very soon we would be able to meet the second mandate of being a strategic reserve holder. And then the third is to import petroleum products to ensure fuel security and export same to neighboring countries to improve our fortune. So we import petroleum. That is our normal job. We bring in petroleum products. Nipa wotin nkai aya Owura Edwin Provensa. Aya ono anaya managing director Edema Bog Oil Storage and Transportation Company Limited Bosts Ekuno. Wasugusu ya wutie enwume no Ahenkan Kasiebo ewo. What wasum.
Afibia ya wada de etuntum radio kasanoma se eboa ana emwa yeyi da kwasi ono mo afibia mu a ye de kai radio adwuma no na adakro no eye ogefo bosom ne de to so dumiensa ewa afibia mu ye di radio da na de tinya na ye di vast day na afidie nso otwedia nyankopon bese adom adu aben enu nti ene eye world radio day na afidie treda so eye radio and peace kasanoma eni asomdwe we nam so eye de etosoma akomako dumienu a ye celebrate ewo wiase afana nina na we nam so amayama ne boni amasafo atisi monten so ne Ghana fo bi kodi nkomo bisa wom se ebo kasanoma Ahenkan FM kra ye ka ho radio eye go mamu ye ka ho bi se na mu hu no ene radio day se na mu hu no eboa ana emwa eden na mo kafa radio ho ene ya finshada di omanfo kan yini ye tie mamu nsem ze se ni biaba ba bia on be die ni bia no so so de omo amanko school kra omo tie aseje so mo na aketwi kasa na ye tie ni omo pacha na asemi sikuma se akra ya wabo ha ya ene ya ye betinti radio de ba na ye amaye ni adi mfa so de bibiri Ebini say, we share radio. Mana, enye ni so adi bebeti tu yamesem. Emebu no ni wuntie, but also apani o ti obetu de, ebi so tu bafo. The radio ni de, e ba no, enye mfa so bibiri. Mana, ade a wonte kola wote. Na asachu ebi asen so. Enye mfa so bibiri. Asembi ko ha na wonte. Se woni radio a wonte. Radio ba aboyen ye tezi wiase nsem nyina papa ne bonu nyina ye te radio for ye ma o maba so ma yade radio ba de ye nyamfa so kese pa afisi because first na nsem bi wo hono mo ana ye nte but na radio so ene nsem trofo so enyuma pa mo ye e ma ye te ya ekoso wiase nke sa nka ye nte ne ma ekoso wiase nti radio ba aboa o man pa mo amene pa nkasa enchenso nkamfo no ho adehye tie radio man kunkun Ghana fana ba bia na edi radio sentrofo ye modem wa ye di radio so mo boy abaso edi ho dansepa na won tie radio ankunya ye yi ne nsempa ne nyoma odo na dwumade abodi okote wan chia otie epuema ntem so de ya kayo se de obetie no eya Ahenkan 93.3 FM and a world radio day de omanfo bi kafa radio ho eno no ntiti waso man Ahenkan FM what wasum went to radio got to win went to radio got to win said the intina let's all accord radio ntia yes say do to the left as you do to the right so if the producer play what you have to say what Ahenkan FM what wasum eno ye ba kono akupe ye na twa so ba nyame anim ni kra am ye wa na se kra me awodi no wa wo dia na wuti na mtini so ade budo wa ya semni unza fast na so na radio ye brofo kwa ontehe otwana so tu debirisa ade wo pane bone untehwe ye koso o manimu enso ene radio akona nimu ma yede yakan emo obi a sebe wanko school da wede ote de ye koso eti be me nifa radio asesa ne o ma bebe adan ne ho so first na brofo ni susu ayesi apese ye journalist no obeba ni ate yete ho brofo timi say woka enye de nanso obehunu obi welcome to Ahenkan News at 1. Yes. The headlines. We are streaming live from our studios. Ekafrakuma studio. Di ebusu obu otim se brofi but so cat work chia no bi sun te brofo no ono so kura wo chro ma no kura ti wo be chirem wo be chro brofo wa chirem twi no nipa no so ai ase enti radio dia nyame se aka adwuma mom dia nafo mo afia enafo mo so obi akọ ka brofan kese ka nensam uchem no anchem yenso obenyasem mo de ni desem wa hwe ni tipe no province no be kasa wa be tinzo ngitwa lanchani tobu lanchani tobu ayi
Ay Jesus ni diva gwen. Abolunga. Abulunga. Mr. Jesus ye chiawe numbre. Ada na jira mu bidi. Oh. Ti nyamya nu kure ne nyamya onim adwempa ne adwumapa ne timpo ekuta enti. Obo ho banso ma bibia koye. Emu attacks. Wo me etieni ade o chichira na asane. Wo de tale a ase Nigeria fo ahwe na asan awai. Obu abeka asem anya ne de. No oba wo so. Yes, obi nso beka bia be ne de na obo aba so. Oh, asem. Amanyofo eso mpe promotion. Promotion kwa so na na. Chana chi. Na no papa no. Ase de apia gunu. Akwanu beso kura wa horo me. Enso wanti obi na tie ti akoka kire no. Na ya de pampo anko be horo. Oh, wan horo. Unu amanye fi an be horo. Oh. Because radio there. Yes. Emma per. Yes, you're writer. You hu bibi say nye but Emma o mining kanko enkoso a. You have every right to talk about. Just please give it. Not to prevent us. When radio, why, bro? We can excel our experience. Ayi ba ku ya wo kan bro ba ku ya wo kan o se edeben. I sings. Keep sings. Share once. Oh. When I miss you there, we say we have World Radio Day. World Radio and it's a celebrating radio abuapa. Mama kwa some farmer for Jane Chambra. Where the abasa Ahenkan, ye mu ye too much. A poor man term de jay, Magia Bosso. Na Mamin Chama Mame Agata Okran, ene officer, or so more or da. Morning Star omutie Kasiebo ni bi ose ode yeboa Samuel Nyankopon enhira yen ena we so dia ba say good evening o mama mi pese bi hu no say NDC na da so ho ana so makadua so because that NDC no mutitem bi say yen hu no Oda poyoyo nyina no oda poyoyo pato bi wa ha NDC takum sunu ba ko omu youth organize ti poyoyo mpato obi bisa se mo party no ono mo wadaro mo e de kakum ya jenu kwakwanu wada yina no de poyoyo ayi su kra ho eben sine ben pato yina no ana Mr Jones Asante mpato mu yina no ma ayi so ayi Agbosi ana. Agbosi. Ono de agbosi. Agbosi. Ono so ho na papa ba kwi. Eya na mrefi organizer Newton. Na igbedi no na mre ya na mrefi. And them refi. Agbenyo se. Rade. Agbenyo. Press star to mention it well. Enti omu nyina ya busam o. Abrante busa se NDC de edaso ho. Na say on tiase because Ghana dipo ba ko pe ne ya twen no so baba be mampani Dr. Owusu every year akoto yo odo kasa tenten ntopon ko tima mi twa wo de so ma na yawo buachi yadom opoku ajeman de enono na we so say both NPP and NDC wo mo no ma say Ghana Nyankopon pe ne betimi age ya free kofo we nsem NDC ni NPP nyina wo mo number wasi Ahenkan FM de bia chesabre bia poe mantem de ye the best agiabo sukoba we efri Reverend Senior Wilson na da ben na Reverend Beka e bia Wilson na pejan dibrim se mi de bia am hu se Senior Wilson ba Reverend Beka bi o pejan dibrim ono ati bi pejam sana e bia sorry ende abeka we de na tumi se bia ya mane sa dibrem okay enti achemman so na Reverend Senior Wilson edifree ebaye na master planner kentampo BMW ono so say Ghana fo munya MPP fo mu gidie wate munya mu gidie na ba omi a oba ne gidi ya da se koko wura banana ya achem dan o say radio ejema nipa ema nipa setenam ekojojo oto na se wante ensem a de ekoso a obeda te say se tekikura obiawu unte obedan wonzi asase wo swesi ya
Russia for near you for kontokwa. Ti ekani na nso du tu hunfo. Nyese ye ka na ye do. Nyese bi accident bi asi obi tiate ye ka na ye de da bi. Ye ka na wonfom so e baaye no. Ama ye hyenkani ana ye timamni ana ye obi afoka. Unso hu se sanfom so no obere se bi nsi biom. Yes. Nti o say especially Ahenkan FM Mabua yen papa ne Ghana nyina. O say Ahenkan 93.3 FM the best in the East. Ahenkan FM World Radio Day. Okay, World Radio Day. Koko rabadie enono. Die neko. Okay. Ayi mami bi wo ache ayi asene. O say afa no akuampofo a. Na weekends obehwe o. Oh, nyame anu ko hu ankode odo be hye na chi de tomato so. Me name. Yes. Ti o picture na etale wono no. Oh, na one picture ne kasa kama. Hey. Yeah. Ti akuampofo wasene. Nti chana mami. O ti so wo so ago ha. Me so ago. What? Yes. Na slim. Come on. Na slim kama sa. Ne mama ye chia o. Akuampofo wa. Yes. Men for man for adwencha akrabo Facebook live on so ntwa so mfa mwan. We say me show life is clear. Ewo Indianapolis Kumasi Tunnel so Cresben Junction Pedro wa Medina Cruz on the way by Starboy so share life and clear ewa afu Mim Airport hono show free Ado Isaac says hi good evening Ahenkan FM you are too much you are the best in the East also share life every jaha Ahenkan papa Sir John Bososo aka Ozefo Ebuakwa North PC. Oh Ghana. Osi Akufo-Addo and NPP are not tired of destroying Ghana, so as Ghanaians we must arise and uphold the good name of Ghana and the Ghanaian citizen. Next any day no. Fantia kwa South deserve better. Ne de ode pay so eno no say Ahenkan FM mumbumusa Fidel hey for the say good evening. Na ye shom life retired kwasimin team osi Dr. Afia Koto is the unifier, competent and loyal candidate. The NPP needs to make breaking the 8. I say, every year go to man for na NPP. Ma rebanche pa. Oyibo buaten so di free atuma nrebe hi. Kuma so man penny nanado. Yes rawa asesa onimnya foken ofuriata. Sanse enough is enough. Na aden omrei. Amisco Spelele. I say aka Honorable Hawa Kumsin to aso. I say happy World Radio Day to you all for your fantastic work and job you are doing. Yeda so ho. Osinya nkupon hira papa Ahenkan FM. Mompim komonim. Francis Kaswa Detus on say ye na yenga mu aban na ye mwa magana sikasema ato apye no yensan empedia Azeman Edifree Azeman Ventures Chronom opposite market aka fantastic patriotic citizen. Osre Ghana ban so ontie na domestic debt exchange programmer ya kan wasan aye tawe no aban ni ntwentwen so na aban ontie Ghana for asem kakra. Christopher Kaswa ose Ghana is in safe hand. Oso mampeni nanado oh wombe dandan kama tsa kwada du kosu asoma no wombe ne kama to de mo fo mo kama tum yem Stephen Boaje se o majo akenkanfo osimo boadwuma papa ye boa prince ese Forsha Wally aka superstar or share life best news live and clear e wotana so Star Junction master plan junior kintampo o wahene akwasi champon kwache wonsu ye hu yadamasi boafo George ye hu aze makamo de no komensa pillar 2 munamu de no gum ye for CK Love one of the police personnel already oeni papa ti na djuma so ye no bibia de demboko CK Love ye police ni o achim asene anwume majo akran pomboko de CK Love Michel Bim we too much oh I'm a chairman pa I'm a chairman in fact he's a definition of a real human being nipa bu on man trim to say who ye CK Love is not like that oh yes by finishing na actually na na they are transfer still ayango yamba sana jikungro
Abusia ogidi gango. Young ones na digango. Producer abasafo atwe. Sanso ena Kwame Asante de kwa Befontinta kese no so. Ahenkan Kasiebo no me afia ampofo wa. Mene. Kwaku enin